Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silin sang puya India chon COVID-19 vaccine dose viable se za som nga pek tin tumin chak takin mala a heti lai hian shik chi thara leng le mek ti hret ani awangin ngai thatu te vaccine dose kim lo la thoi turin kan ngen chewa midang po vaccine dose kim la tur som turin kan ngen chewani shileng la kain venan mai tum na bo midang nai lo kut le mai ti fai te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kain hoi hria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po thei reng ani tuna chun Chanchinthar long athak chun zomangu darkar somni palikal chung khan Mizoram COVID-19 shikai zanga somsari pakwa mu chu ani lungai district huam chunga kumsom panga tanga somparet in kar thalai te COVID-19 shilaka invenna vaccine pek tran ani Atal pension yosna scheme hoya mi viable chhni le noi somruk pariat chuang ani ziak lut to sarkar la pichon Arunachal Pradesh su India rambung poimo tak ani reng ti asoi darkar somni pali kala chung khan Mizoram COVID-19 shikai zanga somsari pakua mu chu ani a hemi hun chunga shikai mu chu te hi ret atangin zanga somthum pariat le FIA tangin paruk ani a ZMC RT-PCR som pariat le thuna ta tanga mu chu som pasari an ombok ani nimna sample and dekhe vine sanga zakua somnga pakua ani a heta tanga thikai mu chu za chu za pakua point pasari pani ani shikai te himi pa zani somli pakhat le mechia zathum somthum pariat ani a mithing sa khat zela shikai mu chu to za chu za somthum pakhat ani a mi noi khat zela COVID-19 thipui to za chu mi somnga ani State level expert team on COVID-19 management in Rotna Asiam angin Mizoram luka entry point sang kal tlanga lutur te zom tur SOP thar chu ani a he SOP tharina tarlan angin Mizoram ron lutur reng chuan Mizoram Sarkar Home Department in dan zom tur lo duan to te chu an zom ngei turani a red test positive te chu khung sangin COVID-19 encol dan tur siam sa angin encol sun zom turani anga red test negative nanalang chuak nei lo te chu khung san ngai lo ma se COVID appropriate behavior uluk takin an zom tur ani Mizoram lo ka sanga red test paltlang ngai lo tur chuan Mizoram ron lu ma darkar somsari pani chunga sarkar hriat pui laboratory tanga RT-PCR emo thuna temo CBNet negative test report nei emo Mizoram lu ma thathum chunga home isolation emo COVID care facility tanga discharge certificate nei te chau ani a COVID natna langchuak ani ero chuan red test an nei nge turani ang hengte ba ka hian red test negative symptom nei te chu RT-PCR emo thuna manga test le turani a tesa ano negative ni po in ninga chung anin khungsanga nga anin khungsana tanga ninga na RT-PCR emo thrunet mangin anin test le tur ani lunglei district huam chunga kumsom panga tanga somparet in kar thalai te COVID-19 shilaka invenna vaccine pek tran ani a district hun sanga vaccine voin hen pek ngalan ni ang district immunization officer Dr. Rin thangi soidanin lunglei district huam chunga vaccine la theimi sang ko zanga somthum pani an oma health department how to report danin lunglei district chunga COVID-19 dose na kimto healthcare worker frontline worker le kumsom muruk chunglam nana benvon nei te tan January ni soma tangin COVID vaccine booster dose pek chuatum ani Delhi sarkar la pui dorakal rural development department minister pula rot kimatsuan sarkar la pui ministry of rural development noya officer poimo te an officer to in a department chan noya malakna kalmek le ma chopte asoi puya Mizoram tana na sazoka malakpui turin angen ani rural development minister chuan Dr. Biswajit Banerjee joint secretary urban sarkar la ministry of rural development muin Mizoram chung rural development block sang noya urban cluster siambel ani thena tura December sang ni somni pakhat khatir lama anin biak to na a an soidun ne secretary point lo NZTM chu chakzoka malak sak turin angena rural development minister pularot kimahian Purajesh Kumar Singh director Department of Land Resources chu apisa muim Mizoram mole masop engmazat athena Pradhan Mantri Kisi Sanchaya Yojana PMKSY version thar 2.0 Mizoram DPR submit to chungchang asoi puibok ani lunglei excise and narcotics department te chuan kumkal da chung khan MLPC Act noya case somret project lotin poisa an choi tir tin khom za chu cheng noi khat changruk zanga atling lunglei excise and narcotics hi assistant commissioner Pulachan sang salo hovin nimin khan department in mu khom nei ni a heta hian lunglei excise and narcotics department hian NDPS Act le MLP Act a case zathum som pani anjiak luti tarlan ni a mishing zathum som prokan mana tual chung zu hi liter sangthum zali somret pakua point
paruk pali bial manin asenchi puitling za seri som thu man bok hemi kai hnoi hian lir thei som ni pathum man ani a rui hlo lama heroin hi kezi thum chuang an mana ganja kezi ruk manin methamphetamine kezi lile gram zakwa som panga manin khu dam doi ru thei chi tlemazong an man bok ani Higher and Technical Education Minister Dr. Alal Thang in Hoven Mizoram College Principal Zong Ten Sarkar Lai Pui Education Policy Thar New Education Policy Sakni Somni Chungchang Malak na Nimin Khan and Soy Hova meeting chuan he policy thara hian kalphung in thak atam dona wangin college zirti tu te ba ka mi pui mi mira in shilshia na le soi ho na zaw zok ne atul dona ni anti up Mizoram College in affiliation ne na Mizoram University Point Task Force dinin malak na thui tak an ne to thu talan ani bok NEP noi Mizoram State malak na chakle zola kalpui ni se he police in kai shroina CMZ nga zom thai angte kalpui chan ni se ti in an rel NAAC accreditation chungchang soi hawani a accreditation lani ngai lo college pani anom meka accreditation muto zinga validity top to anom bok government certificate college chuan tun naya NAAC accreditation A grade an huthara tunden muna Mizoram College shang zinga A grade nei mek om chun anni Mizoram sarkar chuan rusa one kharfel to a rusa tu om mekin heipo a more bok felani trep to ti meeting a talan ni a rusan hozerti tu te lopo zui ani thu minister chuan soi bok ani champhai cha mek law minister puti jelan tlongan nimin khan champhai press kapa thuthar lakhon tu te komin champhai district huap masona turam lak mek te shilfi a minister chuan champhai master plan zo felani to a atua piang te tana soisel na hun honani ati a tun thato bat tangin he master plan hi ataka kalpui the ani to angati bok Myanmar atangaral tante mumal zok en kolnale ka isuna tu rom han mek ani thu soim an eile in tur leina po ngai tu mek ani ati a aral kan an lo pungani po a anom na turatan champhai zote daya ITI building tura sakzo to chu arem chang do namti champhai sub headquarters we ma shoi tu tenen an en hoti soya champhai tauna ko sang kong pui manga in po ton na tur ring road tlang sam khole zote kho in kar kong pui sial dan tur zo mithiam te shruain nimin jing khan an en ngala champhai town chunga ron tlang le zo tlang ba ka mol koi kho chom na tur ni jung chak na manga tuipam tumpo thui takal pui ani thu soi bok ani mi pui ma son na le ham thana tur sarkar ro mante apuitlen thine turin atakan thok tu sarkar na thokte an poi mo mani ti soin an ma ani po an na thewa in pele zol se du thu minister chona soi bok ani Chanchinthar All India Radio Aizawl tanga puan ani Atal pension yosna scheme noya mi viable ni le nuai somruk paria chuang an ziaglut to he scheme hi kumsang ni sompanga Prime Minister Narendra Modi khon khani in kumupa sarkar na thoklo bekin in lo fati ta na pension scheme ani a kumin sarkar kuma hian mi no samruk panga vel an ziaglut to ni in Union Finance Ministry chona soya Union Ministry chon he atal pension scheme a hian khola tu po kumsom pare tang somli in car bank account nei tan an zialut he thu ta lang bok ani Sarkar lai pui chuan Arunachal Pradesh su India rambung poi motak ani rengti asoi New Delhi Chanchinbumite komna External Affairs Ministry thupuang tu arindam bakchi chuan he thui soin China chuan Arunachal Pradesh mun then khat an min kha ka thil tulo tak tilovin India ne na ramri LAC thanglama an boina chinfel konga ma alak ve angai ti a pangong le ka leisiam chungchang soilangin pubakchi chuan India sarkar in uluk takin avil rengani ati a ram himna turin the top chu areng ani ati bok US khopui Philadelphia in kanga no pang pariat telin mi so pani an kanglum tlondanin nimintu khan khopui marlama in chhong cho kanga Deputy Fire Commissioner Craig Murphy chuan in kang a hmu to alarap thak ber hial ni na soya he in chhong hi Philadelphia Housing Authority and Line ni a kang me chu sani hriat alani lova sarkar lamin an chui zui mek ani Chanchinthar serti top na na tlang pui dar kar som ni pali kala chung khan Mizoram COVID-19 shikai zanga som seri pakwa mu chu ani lunglei district huam chunga kumsom panga tanga sompret in kar thalai te COVID-19 shilaka invena vaccine pektan anni atal pension yosna scheme noya mi viable chinhela no samruk paria chuan in ziaglut to sarkar lai pui chon Arunachal Pradesh chu India rambung poi motak ani rengti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani